Pa navedena izjava predsjednika hrvatske vlade Andreja Plenkovića u Varvodama jeste još jedan dokaz da se Hrvatska nije suočila sa svojom ustaškom i zločinačkom prošlošću. Naime, Plenković je na jedan bezočan način zloupotrebio svoje prisustvo u komemoraciji ubijenih 9 srpskih civila u Varvodama kod Knina, gdje je ponovo govorio o takozvanoj velikosrpskoj agresiji. To je inače zvanična politika Hrvatske države od dolaska Tuđmana na vlast 1990. godine, od prethodne 3 decenije. Dakle, Plenković nije došao u Varevode da iskreno žali za srpskim žrtvama, nego je došao da još jednom ponovi ovu bezočnu tezu da su krajiški Srbi, Srbija i JNA izvršili tobož agresiju na Hrvatsku i da su zločini tokom i posle zločinačke akcije Oluja u stvari bili čin pojedinaca, a ne masovni zločini, što je čak utvrđeno i presudom Haškog tribunala. Također, tu je bio prisutan i potpredsjednik hrvatske vlade iz redova Srba Boris Milošević, lider SDSS-a Milorad Pupovac. I zamislite, Boris Milošević je još jednom pljunuo u lice srpskom narodu, posebno krajiškim Srbima, kada je rekao da Srbi moraju priznati da su se pobunili protiv legalno izabrane hrvatske vlasti. I rekao je da zaslužuju empatiju i poštovanje žrtve, ali da se ni malo ne razlikuje od drugih žrtava koje su se dogodile širom Hrvatske. Šta je? Suština priče je, ponavljam, jeste da Hrvatska je procijenila da je civilizacijski čin da kaže da je tokom akcije Oluja bilo civilnih žrtava, da oni to osuđuju, da je to jedan njihov civilizacijski iskorak. Međutim, za njih je ključna stvar bila što je Boris Milošević kao zvanični predsjednik hrvatske vlade bio 5. augusta u Kninu, faktički priznao legalitet i legitimitet zločinačke akcije Oluja, a sad je otišao korak dalje i rekao u Varevodama kako su faktički Srbi pobunjenici. Znači, iznio jednu bezočnu izmišljotinu. Dobro je poznato da je hrvatska vlast na čelu sa Franjom Tuđmana imala strateški cilj da stvori etnički čistu hrvatsku državu bez ili sa što manje Srba, da su Srbi se borili za slobodu, da Srbi ne mogu biti nikako agresori ako su vjekovima živjeli na Kordunu, Baniji, Sjevernoj Dalmaciji, Lici, Zapadnoj Slavoniji i u nizu hrvatskih gradova. Dakle, vidimo, ponavljam, jasnu činjenicu da u Hrvatskoj nema političke volje da se Hrvatska suoči sa svojom ustaškom prošlošću, da nema političke volje da se zaista priznaju srpske žrtve, da se kazne svi ratni zločinci, nego da se sve radi u ključu da i srpski predstavnici priznaju tu deklaraciju o Domovinskom ratu, prema kome su, ponavljam, Srbija, krajiški Srbi i JNA tobože agresori, a Hrvatska je bila žrtva te agresije. Mi to nikad ne smijemo prihvatiti. I samo bih još kratko htio reći da se danas podsjetimo. Danas se navršava 29 godina od zločina nad pripadnicima JNA